Muraho neza nshuti bakunze ukwezi kwa TV. Ndabashohuje ni Amisha Pro nkuko bisanzwe ukuntu ukwezi kwa TV bavandimwe rero iyi channel yanyu ibagezaho inkuru zisobanutse kandi zisesenguye zibageza amakuru y'ingenzi abatandukanye avuga mu Rwanda ndetse mu karere hamwe no kwisi yose. Uyu munsi inkuru twabagarukiyeho cyangwa se twabateguriye iravuga kuri drone zikora nka taxi zageze mu mujyi wa Kigali. Bise byaba ari ukuri? Uyu munsi ndabagezaho iyi nkuru idasanzwe. Ni inkuru rwose abantu benshi bavuzeho yateje urujijo aho tekinoloji y'u Rwanda yamaze kugera ku rwego rukomeye ikazamuka ikarenga ibihugu bikomeye. Abantu bakaba batangiye kwibaza ngo ibi ni ibiki, ese koko bigiye kuba mu Rwanda drone zigiye kujya zitwara abantu nkaho ari taxi? Rero kora subscribe, ndaje mu manukire kora subscribe, nje nkuzanira amakuru nyaguhigire meza kandi asobanutse, ariko nawe nkandire kuri sub, sibyo? Cyangwa se sabone kubakoresha igifaransa. Ndaje mbabwire izi ndege ziri hehe kandi zazanywe nande, byagenze gutera. Reka mbavire muzini muzingo rero kubyerekanye n'izi ndege u Rwanda rwazanye zitagira abapilote. Iyi ndege ureba ndaje nyikubwireho. Nshuti z'ukwezi kwa TV, mu mwaka w'ibihumbi 2016 u Rwanda rwabaye mu bihugu bya mbere ku isi rwashyizeho serivisi z'igihugu zose zishingiye ku gukoresha drone mu kugeza amaraso n'imiti mu bitaro byo mu bice bitandukanye. Izi ni drone bakoreshaga zitwa Zipline. Iyi Zipline ifite inkomoko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niyo kampani yakoranye n'u Rwanda kubasha kugeza izi drone zafashije igihugu cy'u Rwanda kuba cyageza amaraso mu bice bitandukanye. Mbere yaho gato hari ikibazo gikomeye mu gihugu, ibitaro byo mu bice bya kure ntibyabashaga kubona amaraso ku gihe. Nko kwa muganga tuvuge i Kabgayi cyangwa Kiziguro, byasabaga amasaha menshi cyane kugira ngo amaraso abe yavuye i Kigali abashe kugera ku murwayi urimo kubagwa. Ibi rero u Rwanda rwabishyize mu bintu byihutirwa maze batangira gukoresha zino drone. Zipline yaje ari igisubizo. Yashyizeho drones zifite ubushobozi bwo gutwara amacupa y'amaraso mu gihe gito cyane. Umuntu yasabaga amaraso kuri telefone ari mu bitaro, ubwo ni muganga nyine ku kigo nderabuzima runaka cyangwa ibitaro runaka, drone igahaguruka ku kigo cya Zipline kiri mu karere ka Muhanga hariya bita Igitarama, ikaguruka hejuru y'imisozi ikogoga ikirere mu gihe kitarenze iminota 30 amaraso akaba amugezeho. Iki kinyamakuru BBC na CNN hamwe na Forbes magazine icyo gihe byatangaje ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bikoresheje iyi serivisi. CNN na Forbes magazine n'ibindi binyamakuru bikomeye byose byanditse kuri serivisi y'u Rwanda, aho bavugaga bati n'ubwa mbere nicyo gihugu gitangiye gukoresha iyi serivisi ya drone mu gutwara amaraso. Reka turoko serivisi yagume kugenda ikura. Guhera muri 2016 kugeza muri 2025 Zipline imaze gukora ingendo zirenga miliyoni 2 mu Rwanda, igatanga ibintu birenga miliyoni 2 z'ubuvuzi, no kuvuga ngo amacupa y'amaraso n'ibindi, kandi imaze kuguruka intera irenga miliyoni 200 z'ibirometero. Igitangaje nuko nta mpanuka nimwe yigeze bari registered cyangwa itangazwa yuko yaba yarakozwe nimwe muri drone zitwara amaraso mu Rwanda. Big achievement. Byaje kuba urugero isi yose yigiyeho. Nyuma y'u Rwanda na Ghana yaraje, Nigeria iraza, Cote d'Ivoire iraza, Kenya iraza, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika batangiye gukoresha izi serivisi zo gutwara amaraso bakoresha drone nkuko tubikora mu kinyamakuru Zipline Now. Reka turebe urugendo tugiye kugera kuri drone taxi. Turayita drone taxi, turayita ngiki? I don't know. Mu kwezi kwa Nzeri 2025 mu nama, ni umunsi w'ejo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 2025, mu nama ya Aviation Africa Summit and Exhibition yabereye Kigali, habaye igikorwa cy'amateka. Drone taxi yitwa Ihanga EH216-S ikorwa n'isosiyete yo mu Bushinwa. Yakoze urugendo rw'igerageza mu kirere cy'u Rwanda. Iyi drone ifite imyanya 2, ikaba ifite ubushobozi bwo gutwara abantu idafite umupilote. Ni autonomous aerial vehicle cyangwa se barakita ngo nakamodoka ko mu kirere. Bisobanuye ko ikora ku buryo bw'ikoresha, ikagendeshwa na software n'ikoranabuhanga rihambaye
rigenzura umutekano n'imyitwarire y'indege mu kirere. Ese bisobanuye iki ku Rwanda? Reka turebe iyi ihanga EH216-S EVTOL yatangiye kuguruka mu Rwanda. Kuba u Rwanda rwaratorewe kuba ahantu hamwe habera rino gerageza bifite igisobanuro gikomeye, kuko izi drone ni iz'inshinwa n'iz'abashinwa ariko bazigeragereje mu Rwanda. Bivuze rero ko igihugu kimaze kwemerwa nk'icyitegererezo ku isi mu bijyanye n'ikoreshwa ry'amadrones. Ariko kandi ntibisobanuye ko serivisi yo gutwara abantu mu madrone itangiye ako kanya. Oya, urumva hari urugendo. Ni igerageza ryari rigamije kwereka abatuye isi ko ibikorwa tekinoloji ishobora gukora neza, ariko hari byinshi bigomba gukorwa mbere y'uko ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi. Ni ibihe byiza by'izi drones? Ubundi drone akamaro kayo, icyiza cyayo, ko tuba dufite amamodoka mu Rwanda, dufite ibiki, ni akahe kamaro kayo iraza izaniye abantu? Urugero nko kugabanya umuvundo muri Kigali. Kigali iragenda ikura, abaturage biyongera, imodoka ziyongera, imihanda iruzura, ku buryo ujya kubona ambuteyage ukabona yabaye ambuteyage mu masaha runaka, ukabona umuntu wari ugiye ku kazi afatiwe n'amasaha mu rugendo. Drone taxi rero zishobora guhangana n'iki kibazo, zikazana uburyo bushya bwo gutwara abantu mu kirere, bityo ugahita ugera aho ujya mu gihe gitoya cyane. Ese reka turebe nko gukomeza kubaka igihugu kikaba icyitegererezo muri Afurika. Niba u Rwanda rwabaye urwa mbere mu gukoresha drone mu buvuzi, rushobora no kuba urwa mbere mu gutangiza drone taxi muri Afurika. Icyo kibazo cyanditswe na CNBC Africa, aho ivuga Rwanda's innovation in drones. Reka turebe ku byerekeranye n'umutekano. Ese ni izihe ngorane zizazamo? Buriya abaturage benshi bashobora kugira ubwoba bwo kwicara muri drone taxi itagira umupilote, wenda gushora imari mu buryo bwo kwizera umutekano. Ni ingenzi cyane. Ikinyamakuru ICAO kiravuga ko leta izasabwa gushyiraho amategeko asobanutse agenga drone taxi, cyangwa se utu tumodoka tugenda mu kirere, ariko ntabwo ari twa tundi tugenda ku migozi. Izi ni indege, bakagena aho ziparika, uko zigenzurwa, n'uburyo zitabangamira izindi ndege igihe ziri mu kirere. Reka turebe se ubundi igiciro kizaba gihagaze gute. Reka turebe ko igiciro kizaba gihagaze. Mu kinyamakuru MC Kinsey cyatangaje iyi nkuru yacyo yiswe Future of Air Mobility Cost. Cyaravuze kiti mu ntangiriro urugendo rwa drone taxi rushobora kuba ruhenda cyane, bigatuma rukoreshwa n'abakire gusa, ariko uko igihe kigenda kiza ibiciro bizagenda bigabanuka. Rero reka turebe kuri Drone Operation Center, ahantu hazagenzurirwa drones. Ese zaba zizagenzurirwa hagana he? U Rwanda ruri kubaka Drone Operation Center DOC mu karere ka Huye, hakazaba ari ikigo gikomeye cyane cyo gucunga no kugenzura imikorere ya za drone. Iki kigo kizafasha kugenzura drone taxi, kumenya aho ziri no kugenzura umutekano wazo. Ni intambwe ikomeye mu gutegura hazaza. Reka turebe rero ishusho yaho twerekeza. Ese mu myaka 10 iri imbere dushobora kuzabona drone taxi muri Kigali no mu ntara zitandukanye nk'uko tubona zira kwasteri ziparitse ra Nyabugogo? Yego birashoboka, ariko bizaba icyambere gushora imari mu ikoranabuhanga bigomba kongerwa, amategeko arengera abaturage, ariko hakabaho no kwemeza abaturage ko ari inzira nziza kandi itekanye, nk'uko ikinyamakuru WEF kibivuga, aho cyatangaje mu nkuru yacyo bitwa Future of Urban Air Mobility. Abavandimwe, uyu munsi tubonye inkuru igaragaza uburyo u Rwanda rwatangiye gukoresha ikoranabuhanga rya drone, guhera kuri zipline muri 2016 kugera ku igerageza rya mbere rya drone taxi muri 2025. Twabonye ibyiza bishobora kuzana n'ingorane n'ibyo bisaba n'amategeko n'umutekano. Twabonye kandi ko u Rwanda ruri mu nzira yo kuba icyitegererezo ku isi mu ikoranabuhanga rigezweho. None se wowe urumva ubyiteguye ute? Uzaba wakangahe se mu gukandagira muri drone taxi nawe ukayivimviramo?
ese uzaba ufite ubushobozi wawemera kwicara muri drone taxi ikagutwara ikakugeza aho ugiye hamwe n'inshuti yawe muri drone itagira umupilote? Abandi baravuga ngo nta myaka 100, ubundi suratinya iki? Ibyo byose biragaragaza ko intambwe twateye idasanzwe kandi ko u Rwanda rugiye kujya ku isonga ry'ubwikorezi bwo mu kirere no muri Afrika. Nshuti z'Ukwezi kwa TV, ibihe byiza, ndabakunda cyane. Kora subscribe, kora sabone, kanda like, sharing ino video kugira ngo igere kuri benshi. See you, dukomeze mu nkuru zikurikira.